Mu itangazo yashyize ahagaragara mbere y'uruzinduko rwa Blinken i Kigali, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibutsa ko ibihugu byombi byatangiye umubano ushingiye kuri ambasada mu 1962 u Rwanda rukimara kubona ubwigenge. Kuva icyo gihe imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenda yiyongera. Nko mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda inkunga y'ingengo y'imari ingana n'amadolari miliyoni 147. Ibihugu byombi bifatanya kandi mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubuhinzi n'ubukungu n'umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gitera u Rwanda inkunga itubutse kurusha ibindi ku isi mu rwego rw'ubuzima. Muri iyi myaka 3 ishize yageneye uru rwego amadolari miliyoni 116 buri mwaka. Byatumye ku banyarwanda banduye virusi itera sida 93% kugeza ubu babona imiti igabanya ubukana bwayo. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bafatanya cyane kurwanya COVID-19 n'ingaruka zayo mu bukungu. Muri uru rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo igera hafi ku madolari miliyoni 24. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize uruhare runini mu bikorwa byo gukingira abaturarwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko kuva mu kwezi kwa munani 2021 Amerika ibinyujije muri COVAX, ya gahunda y'umuryango w'abibumbye yo guha ku buntu inkingo za COVID-19 ibihugu 92 bikennye, yageneye u Rwanda ku buntu doze zirenga miliyoni 5 n'igice, zirimo doze zirenga ibihumbi 254 zihariye zo gukingira abana. Bityo u Rwanda rwabashije gukingira abaturage barwo bagera kuri 70%, bituma ruba ku isonga mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu rwego rw'ubukungu mu 2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguze mu Rwanda ibihahwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni 31,400, bigizwe hanini n'ikawa n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'amabuye y'agaciro. Na u Rwanda mu mwaka ushize w'2021 rwaguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyoni hafi 50, birimo indege imwe, imiti n'ibikoresho byo mu buvuzi, ibikoresho bya siyanse n'iby'ubwubatsi, imashini zitandukanye n'ibikomoka ku buhinzi. U Rwanda rwohereza muri Amerika ibicuruzwa mu rwego rwa AGOA, itegeko risonera ibihugu bimwe na bimwe imisoro ya gasutamo. Mu rwego rw'umutekano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itera inkunga ingabo z'u Rwanda mu birebana n'umutekano w'imipaka, umutekano mu by'indege, imyitozo yo kubungabunga amahoro ku isi n'ubumenyi bw'umwuga. Ifasha kandi inzego z'umutekano n'iz'ubutabera z'u Rwanda mu bikorwa byo kurwanya ruswa, kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina no mu bikorwa byo guteza imbere imiryango ya societe civile. Mu rwego rwo gutsura imiyoborere myiza mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo y'amadolari miliyoni 2. Naho mu rwego rw'ubutabazi kuva mu mwaka ushize kugeza ubu Amerika imaze guha u Rwanda inkunga y'amadolari 74 yo kugoboka impunzi rucumbikiye. Mu rwego rw'imigenderanire, Abanyamerika bagera ku 2,000 basuye u Rwanda mu 2021, abandi bagera ku 2,500 bari bahatuye. Amerika yo yahaye visa Abanyarwanda 387 bari baje gutura, n'abandi 855 bagenzwaga no gusura gusa, barimo abanyeshuri 449. Amerika yizeye ko umubare wa visa iha Abanyarwanda uziyongera nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Kuri gahunda y'uruzinduko rwa Ministre Anthony Blinken i Kigali hateganijwe ibiganiro n'umukuru w'u Rwanda President Paul Kagame, Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta n'imwe mu miryango idaharanira inyungu mu Rwanda. Arasura u Rwanda nyuma y'uruzinduko yagiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo. Icyaduteye kwandika iriya baruwa ni ukugira ngo dufashe
secrétaire d'État w'Abanyamerika kugira ngo bumve neza uko ikibazo giteye, kubera ko kiriya kibazo giteye impungenge kumva ko hari abaturage b'igihugu cya Kongo bitwa bazira ko ari abanyekongo b'abatutsi cyane cyane, kugira ngo wimva ko ikibazo gituruka cyane cyane ku bibazo kiriya gihugu cya Kongo cyagize cyitwa Zaire mu ntangiriro za 90, kuko biriya bigirirwa abatutsi b'abanyekongo byagiriwe abakasayi babaga muri Katanga muri Shaba. 1993 barishwe barirukanwa, abanyekongo benshi b'abashakashatsi babyanditseho, ndetse nk'uwitwa Bakanjiriki muri 1993. urumva rero ibyabaye icyo gihe byarakomeje noneho ku buryo bigera na hariya muri Kivu, nubwo hari izindi mpamvu zaturutse hanze zatumye ibibazo byiyongera. Ikibazo nyamukuru ni ukugira ngo yumve ko ikibazo gikomeye atari ukuvuga ngo ni muri Kivu gusa, ahubwo ko leta yageze ahantu itagikingira cyangwa itakirinda abaturage bayo kandi no, inshingano zayo. None se mwebwe mubona iki kibazo cyarangira gite? Ikibazo cyarangira ari uko leta ya Kongo yemeye nk'izindi leta zose ku isi kurinda abaturage bayo. Niba umuturage witwa umunyekongo w'umututsi, umunyekongo w'umukasayi, bakaba abanyekongo bakwiye kubahwa nk'abaturage batuye icyo gihugu nk'uko amategeko y'isi yose abibemerera. Icyo nicyo kibazo cya mbere bakwiye kumenya. Igihe batarakimenya, amahoro ntazaboneka muri kariya gace. None se mwebwe nk'intiti nk'impuguke benshi muri mwe bigisha muri za kaminuza, iki kibazo cy'umutwe wa M23 umaze imyaka irenga 10 kigaruka, ubu noneho kikaba kimonogoje wa mugani gikomeye, murabona kizarangira giti? Kiriya kibazo nk'uko nabikubwiraga, abanyakasayi bicwe 1993 bari mu gihugu cyabo, none n'abatutsi bo muri Kongo bicwa bari mu gihugu cyabo. Igihe ibyo byose bizabaho, umutwe runaka uzavuka, kuko ntabwo bemera kubingarutwa muheto mu gihugu cyabo, niko mbibona. Ubu ngubu nabo bavuga ba M23, ariko n'abandi bashobora kuvuka, kuko ikibazo cya mbere ni ugukemura igituma umuturage w'igihugu icyo ari cyo cyose, cyane cyane cyo muri Kongo, bamwubaha nk'umuturage. Icyo gihe rero iyo umuturage atubashywe, ntabwo azemera kubingaruzwa muheto. Niyo ikibazo kiri. Wirwa wumva abantu muri Kongo birwa basakuza bavuga ngo abana, none se ko bashinzwe kurinda abaturage, ikindi batorerwa n'iki? Nibatumvikana n'ikitari M23 kizafu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategerejwe i Kigali mu masaha makeya ari imbere. Murabona ari irihe jambo leta y'u Rwanda iri bumubwire isubiza ibibazo byagiye bizamurwa na leta ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwo bwose zitabyerura? Ategerejwe guhabwa ikihe gisubizo na leta y'u Rwanda? Ibyo leta y'u Rwanda yamuha sinabimenya, kuko hari ibyo bavugira, ibyo bita kuri za chancellerie, niyo bazabyumvikana. Ariko kuri jye nk'umushakashatsi kandi nk'umunyafurika kandi wakurikiye amateka ay'u Rwanda ari ayo wa Kongo, ikibazo nyamukuru nuko leta zo muri Afrika zikwiye kumenya yuko umunyapolitiki agira agaciro kuko yubaha abaturage, nta kindi ashinzwe. Iyo umunyapolitiki uwo ari we wese nko muri Kongo akavuga hejuru, avuga ngo ubu bwoko buno ntibukwiye kugenda gutya, nkeka ko u Rwanda nk'igihugu cyagize jenoside, ngira ngo sinzi uko bamubwira, ariko iryo jambo numva ari ryo rigenda rigaruka mu mitekerereze y'abantu, kuko nyuma ya jenoside u Rwanda rwiyubatse kugira ngo abanyarwanda bose bagire agaciro. Ngira ngo sinzi ibyo bamubwira, ariko ari jye namubwira icyo. Kandi nawe none ikindi abanyamerika bakora atari ukurinda abanyamerika n'iki? Icyo twebwe nk'abashakashatsi twatumye twandika ruriya rwandiko ni ukugira ngo tubahe ibitekerezo byabafasha gufasha ibi bihugu uburyo bakubahe abaturage babo.